dunia hi mele pan athuse na chipen ne le do khom din la se atia di the na hi chun hoi ta na nga yu le chun chilaya ep ki se a ep ti ham tio chun ho nong he do the ding hi chun hoi tan chi thuya na nga yu lang ni pe la video he na ve ma sau ti ben mele pa thu se he yung kon do naw le ti ban le hung i hung chen lu dan ho cho hung se na he hoi tan nga yu ti bin hoi ten gel le han adi the ye chon video hen ve ma sau ti bin na video ve chai ting la chi thu a chu khan se di he was Lieutenant Colonel Wright and 1893 the man hired me 1893 the Lieutenant Colonel Wright I say British officer oigani moisi a mamatam da research am tawgali chatna khotna hojiki suppose Bengal da posting taba Assam da taba adagi Chittagong da Burma da taba khopa matam si da moisi leksi am eagle le hariba ada mana hari se mai leksi da hari si da KUKI haibu hai si mok Bengali word ne haba ma number 1 I khoi khanggadabdi madu mak so adumati se pande KUKI si Bengali word ni madu gi meaning sina kai noida ma hai se hillman ching da leiba mi natraga highlander ai awang bada leiba haba ma masi gi wai ji KUKI haiba wai si Bengali si gi na sina badagi British sing da su KUKI na ada KUKI se kana bu ko ri no KUKI se kana bu ko ri no ai da jiki masigi historical facts ka khara le re masi ahamba British ka KUKI ga thengna basi Chittagong da masagi Chittagong si su KUKI lei hariba Bangladesh su KUKI lei Mangpo KUKI lei si India da lei Bangladesh da lei kwa ada KUKI haba tribe oina di leite leidi si khoi gi Indo Tibeto Burman haba group om lei kwa Tibeto Burman group si da masagi Tibeto Burman ki language ki group si da even khoi MEITEI ron bhawa Tibeto Burman ki group chingyana adum hai adum language ki origin jengura di KUKI ga MEITEI ga su hawlok phamdi amatane hariba yam thamna ba amma machim naw ne haibi ai hariba ko ada language group ti yengobda hojiki makhoi hawlok kom je historical khara yam lai khare kari hain western China di lakpani khopani moi se migration tawduna khotna Burma da lakiba mathang lakpadagi ngasai Kaladan river sigi nakal jeta adumai tongna takiba makhoi singduguna Burma da na chun koba aduga aikoi sidana KUKI koba haitare ada KUKI haba group sida yauri si chin hab su yaure lusei su yaure KUKI masa su yaure ada makhoi si amatane hariba amatane haidi kai noida makhoi ki fijet dress khangde ko costume adegi language karika mayam se loina mane hariba makhoi ki habit adegi customary law adegi hereditary ningthau oiba khopase sum ayam loina mane adana aikona even aina khudam aina isagi on experience da 1985 ta ai Churasanpur da IS ki mid training tha train pa lei ko masida aikona lakpa lai matam sida leiba jati si paite have se group amani koi na hoji jo mi gran hai jo gran ko re ko matam da si jo si na de kari jo mi ge movement de ho re khara ga adu matung adai da paite gangte simte adagi baite kaina adagi leiba mayam sing si makoi masen se even mijo se thangai sangwe lu sei sing kawi makoi masen se khoi office ta la ga khoi gi mang da ngang na ba si moi masa gi maron da wa ngang nei adu lon si loi phau nei hari ba common language di leite aduga ai amadam da makoi adum language da yam mana ba hai tare ko se kari hai ni wahi amaga se aduna KUKI have se thangai sangwe di KUKI as koi ba tribe level nate ojan su hai ba hojiki KUKI gi keno sida umbrella makha da ngasagi political ambition ama thamaga ambition du ge maduda mayam si punsin mayana ba hedana KUKI gi NP gran semgal ai ba KUKI gi jo council ga tari se masi political gi makhoi ge leribe ambition do yana bai da makta aduna aduma nomenclature amane harba KUKI eba tribe leite ada thado eba tribe si de khoi SDO go ina da 86 87 da khoi na chandian da go SDO matam da ku any KUKI tribe se ST gi manung chandri hariba thado kra tribe na khoi sumpi ada thado je MEITEI na
กันเอาไม่ใช่กี่ล้วนแต่ที่ถ้าดูกอกเดียคงใจก็เวริบคงใจเจ้มาต้องมวยรางที่ส่งที่ไซด์เซาท์เดิร์นไซด์มาสิกีมันสุราษฎร์ปูมาตะกี้มิโซรามเลยหรือว่าคนหรือว่าสมตะกี้หลักเป็นนักนับเรียนสิจิงคงจิงยาได้ตรงคงใจเฮ้สมไต่มวยสุกุสุกุเมนก็สู้ยามนางูว่าไอ้คนให้อูนึกถึงก็ได้มาไฟกันก็ยามจาวว่าก็ว่าตรงว่ากรุ๊ปเนี่ยฮะริบถ้าดูสิกันนั่นเนาะถ้าดูสิสู้KUKI harba group ama hojiki nomenclature lei sigi manungda adum lei haibada di landi laloi ada KUKI harba nomenclature sidi tangi singbadi miwe bana kusem gi pot amane hariba si artificial ne hariba thado is nothing but a clan amane hariba koi to cha video wong chu ina ngai su ke dum kata san te in hilaya mil he pan se na hin Lieutenant Colonel W right in 1893 sipai sapa hin research ahin bol muntina posting ahivin Bengal Assam Burma la azong posting ahin aman asei na chun ale khasut ho KUKI kiti hi Bengali pau ahi tia ha sei hin na jabal la amining chu ahi le hillman thinglang mi tina ahi or Highlander Bengali hon KUKI min ni ahin man masat penu abana British hon ahin man kidu ahivin na aban le history adi ta chu ahi le Chittagong Hill trek a British ten ahin mumasat pen u Bangladesh Myanmar azong KUKI ho ana umuve KUKI tribe kitiwang ana umpoi Tibetan Burma group a MEITEI jong au ume paule ham iti le MEITEI to KUKI jong kinai chahin ahung kon do naw jong thakat ahi hindin ulenaw ti the ahi tia se na chaban la KUKI ten ahung kon do naw hi western China lang Burma lang ahung kon kichon le wa Burma mohon Chin akitivin Lusei Hill au mohon Mizo akitivin hilai Manipur au mohon KUKI akitive kaladam pangahung cheng ho ahi ve tia se na chaban la ya hin aga se kit na hin he ala Jubala la se kinan KUKI group la hin Chin Lusei KUKI ama ho he thakat hi ve paw le ham chon le khan chule akivai hop now hausa jong akibangin ke jong 1985 in Chuchan pura training in Kaumin ke ma mu dola paite thado zo mar abon uvin ama ho paw chin na ke ho the ve common language wang ani po ve KUKI political sim hat bedding in KUKI in p jong akisim uvin tribe dangjo si hop ding in KUKI hi nomenclature ahin tribe wang ahi po tia se na 1986 87 kumbela chun KUKI tribe wang recognize ahi hi lajin hinla thado hi MEITEI pawin umpon ehon khungzai iti ho hi moirang lam khela Churchanpur mul chin a cheng ho khu thado akitive KUKI nomenclature no in thado ome kiti le kisei khel pun te ti ha chaina nu kha pe na ha se na ban la hin kaga lungyal kaga se nom khat che he la ehon nomenclature le tribe a boy jing wang min MEITEI aching athiam ho hin hi naw di ta he zo ve MEITEI pa thu se hi hoi ten ngai hon chi na a ne the khop se la hi na ma thu se ya ko na he no ne team so ke ding ka san chan chu hi in kalunggal ka se ne cho no ne team so ke ding ka san tin ki pa min abula pa na top chan ai ne be pi ho zo se chunga ki pa thu vel in khan se in chu ban la no ho zalin ke yang tu ni chan game video ho sim the na la kum na lai jin dong ama sa pen in na ho chungin dong ki pa thu kong chu ka subscriber chungin dong ki pa thu kong se na hi ai yong le tu nya ka video sim do the chu chan tin not chain pathin ni neum piutin kase khil kase wal na pathin meaning ki ngai dam te na bonun anadam sel lang pathin num pi jing ta hen